Kay ibaw ba mo, nga huwag masubrahan mo junk foods, soft drinks, it will cause you diabetes, ulcer, UTI, o pinakagrabe, hypertension. Dito, Grads. Sige ah. Kay ibaw mo nga sa pagsakay og rides, dapat isipon nimo imong safety para iwas sa pagkahulog nga makakos og injury, ug labi na heart attack. Kay ibaw ba mo nga mas ideal idula og basketball sa isa buntag. Ug daghan pud na makuha ang benefits sa pagdula og basketball. Aside sa paghatag og maayong resistensya, it also gives you a healthy blood circulation. Kay ibaw ba mo nga sa pagpamit ng mga produkto dapat maging wais. Una, check mo mga label. Kay ibaw ba mo nga tayo sa tao magkawas in just 0.2 microseconds o depende na sa imong pagkutong. Let me know, let me know, let me know, let me know, let me know when you gonna let 'em